Yazi ma comrade macabanga kaThambo, yazi kune something nginothise ngubaba Zuma. Ubaba Zuma unenye indlondo yokuthi mhla ayophumula abelungu be-overseas bazothenga ubuchopho bakhe. Undlula ngisho no-President Mandela ngengcondo manje. Ngoba ngani? Ngizosho kanjalo ngoba ngani? Loya besithi uMandela bangasi Mandela bebasifeyikele yena ukuthi singalwila eSouth Africa. Siyababonga nakhona lento le bayenzile. Bayenze kahle because hayi bekuzoba kusimbakele manje sizoba manje sibaningi singasanabazali. Siyabonga the way bayenze ngakhona. Nakhona asibongile. Basifakela igibsini makhanda siyabonga. Ngokumclona siyabonga. Asiyekeni leyo ayifuni thina asikhulumi ezakudala zindlulile. Mara kune something ngiyibonayo ngePresident Zuma la. UPresident Zuma ungenye indlela yazi nami bengithi mina ngiumuntu kamoya ngiyabona ngifika la ngithi ngiyajula ngijule ngene phakathi kufika la nami ngidideke khona ngicakeke ngingasa understand ukuthi kahle lo muntu inhloboni wemuntu yazi uyangihlula nami. So kahle angize ngifune nokuthi ngingenelele ezinye ipolitiki angiyazi ziyangihlula. Lo muntu yazi ukhankasa ngesipolitiki abhita nabo labathi baphethizwe. Yazi uPresident Zuma ungenye indlela. Yazi thina imanifesto ye-MK kahle ngokubuthina nokuyifuna sayidingi bafowethu. Already siyenza each and every day siyayenza because nasesikolweni masemsebenzini nasemakliniki masifika khona nasema-police station masifika khona sikhuluma ngomkhonto wesizwe. Mina ngisabi noma kuphi ngiyasikhulumela bafowethu ngomkhonto. Ma ukwata ukwakho usableachiwe bleach uyaphambili sizobona ngawo ukuthi uyophelelaphi. Angifuni ukunitshela manga bafowethu. The way ngibona ngakhona makuyovotwa angithi i-EFF yima ne-ANC manje yonikeza i-ANC ezapho thina sisodwa ngapha. Hayi sengiyayicala kahle sengiyani ngiyamosha bafowethu. Ngivele ngiyabatshela ngitshele nabagogo ukuthi manifike esontweni yiphi isonto yabazalwane yini batsheleni ukuthi niyovotela umkhonto. I-ANC akunalento le izonisiza, akunalento izovuka inisize ngayo no matter bangathi namhlanje bavula amathuba yemsebenzi 30 years yonke iphelile ke. La kaZuma ningayibali iminyaka kaZuma it's not 30 years. uZuma ubuse how many years? Let's take it 7 years or asimnike 9 years ke siphakamise or simnike 10 years. 10 years uZuma simnike 10 years singabuki ukuthi baze bamkhipha or kanjani. Simnika 10 years sithathe 20 years sinikeze i-ANC. Yonke le 20 years yonke le bayenzeni bayenzela abantu. Yini lento le bayenzela abantu ukuthi phela namhlanje abantu nometha bebathi ba resign bayasebenza ngenxa ka-ANC bebazowena imali e-right emakhampanini nasemafemeni namhlanje if bayenzela abantu umsebenzi. Mina ngine right ngiyasebenza ngoncamalala. Niyayi-understand? So bona namhlanje mabathi bayenzela namhlanje nge-2023 nge-7 zeke-April unani uthi yana uyenza imisebenzi angathi bathi bakuphi. So ngicela ukubuza ukuthi Jehova yazi simakade. Hayi la mavoti yabonisa yayenza i-ANC ihlupheke kakhulu yazi babhizi. Hayi ibayenza amavoti bayenza babe busy kakhulu. Ngiyayisaba icembi lakababa Zuma ngiyalisaluta. Hayi baba Zuma yeza abantu vele batatazela nokukhuluma iqiniso bashana namabonda abantu bachayisana namabonda. Hayi kunzima. Kahle the way bafisa ngakhona ngathi bangavala isikhathi lesi basicithile abazi nokuthi bangasivala kanjani. Yonke into le bayimesapini ngathi bangayifixa manje. Because ngibona namhlanje kunama-advert la ka-TV balungisa imigwaco. Ngiyazibuza ukuthi all along bekukuphi. Ngiyazibuza Jehova makade uthi I want abazokhona kuhamba bayolungise nama-station ye-railway lawa yavandaliziwe. Angazi yena lo baba wathi andizi uzoyayofixa or uzotatazela hlane namabonda ayojika kuphi naye. Hayi kunzima bafowethu kumoshakele. Imali ngapha bazidlile bahlale masa. Ngibonile indlu kalo mama lo speaker separlament. Hayi uhlale nje bafowethu gate yakhona yazivulekela. Igate ngisho igate
iphoyisa maliza kanje maphuma ngemoto isheka ithi yivaleke automatic. Hayi labantu hayi abantu baka ANC ne rich shami ngiyanivuma. Hayi angekho umuntu ahlupheka. Ngicebe nonke ngicebile. Angekho ahluphekayo. Hayi ngiyanivuma ngiyanisalute. Ungcono ubaba Zuma ma anethuba obushera nathi usinikeza 2 cent asheke ne 4 cent. Hayi ngiyanivuma bafowethu. Ngiyanivuma nikhona. Ngiyanivuma and then sukela umuntu werongo lo muntu siyamthanda thina siyazithandela asithandiswe siyamthanda asizange sathandiswa samthanda thina siyamthanda and simthanda I love you as pretend and akunalento lezositshentsha mina nometha ninganginika imiliyoni ngizothatha ngithi ngiyovotela iANC mangijika ngize ngifike ngine spoil la ku TikTok siyamthanda. Ngizwe nelinye ikhansela liya WhatsApp lithi kunani inkinga la eflyof lizoza lizolungisa if kunenkinga liyeza lizofix. Ngavela ngathi sihlale 7 years manje sine storage namanje isarun sidliwe ngemosquito seyaphela imosquito sekungena impukane asazi nokuthi kumele senze kanjani sihlupheke 7 years nale storage libele yaphuma le storage ya la amaflete ya la phezulu ya brown namhlanje namanje iyaphuma la ngapha yaphandle. So manje yonke into kumele isifixwe ngoba kuyovota sizothini. Akunalento leni isenzele yona ANC, akunalento leni isenzele yona DA futhi engcono EFF because mawubabiza ngapha bagcina bajika bayeza baza bamaviyo basabele bakusiza. Inkinga ipresident yabo nguye ayinkinga ngoba angazazi ukuthi ufunani la empilweni yakhe, angazazi. Bekumele atshele laba bakhe ukuthi manje mina ngifuna ukuthi thina nani sibuyele emakhaya yenu siyolwela nani nilwele freedom yenu kufana nala eSouth Africa. Yena uthi mabeze la eSouth Africa bazoqala eSouth Africa. Ngapha makubulawa abafazi babantwana babapheka baya ema-peace mabaripa abafazi asazi nokuthi barejwa ngabo bani. Sisukela abantu berongo sithi uzibani bani lo simzondayo sithi nguya rape kanti yibo abana ma-ID. So niyayibona ukuthi lento le kahle usiyisaphi lo mfowethu lo. Hayi uyasibulala lo uyasibulala uyasidukisa abafowethu and singavuma ukuluteka angeke asiluteke. Hayi kuluteka thina ku-MK ngeke kuyoluteka laba abangazi indaba zabo babanjiswa amamiliyoni. Nakhona imiliyoni namhlanje kwanamhlanje kumbuso wakaRamaphosa imiliyoni yini because ma ukhipha i5 cent ayisese imiliyoni ma ukhipha i100 rand yediliza seyiphelile. Ukudla ma ungena eshop uthi uthenga ukudla ukhipha boma 5000 something. South Africa sihluphekile bafowethu siningazali nina be-ANC nidla kahle. Nina nidla kahle petrol niyathela yonke nina animeni kancane sibhadala noma nisuza siyabhadala thina nithatha kithi abohluphekile nibhadala nina ukuthi nisuzeka animeni kancane. Sihluphekile thina la eSouth Africa. Sihlupheke ukucala nokugcina bafowethu sihluphekile. Angifuni ukuthi nginiyenge sihluphekile. Niyabona nidla kahle. Hayi mara i-MK yona siyovotela yona ila singajiki. Aku-MK asijiki bafowethu siyovotela yona. Niyathanda ningathanda into siyoyivotela. Ngatsho from ekuqaleni ngathi bayathanda bangathanda i-MK izoyivotela. No matter bangathi uZuma wabo siyovotela yena lo Zuma wabo loyo siyomvotela. No matter bangathi umkhonto wabo siyovotela wona lo mkhonto wabo bangazi nokuthi uqhamukaphi wabo siyovotela wona. Hayi singaphela egoli. Singaphela serious. Singaphela egoli serious. Zuma wethu. Umkhonto wethu. Soba yini Jehova sivuka singana baba Zuma. Sophela South Africa. Zuma wethu umkhonto wethu. Siyovotela wona. Yiko siuthanda siyovotela umkhonto wethu. Viva MK.